Talita na radio Fijuan and Muran and Nondabonoa. Ando talita kana borrongo na radio Fijuan singa toka boleta ni station ni Almatua. Ando talita ka bale una borrongo na radio Fijuan station ni Almatua lo toka. Ando talita ka bale una borrongo na radio Fijuan e mandi na station ni Almatua. Au tulo korbo ando borrongo lebe na station ni Almatua na radio Fijuan. Ando borrongo na radio Fijuan na station ni Almatua na mandoi tele. Na radio Fijuan nando moi vitina bonga ni bienani. Ni sambula sai koyango na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Esa soma nei liu ni Fiji Labour Party o Mohandrat Chaudhry na itotongi ka wakatoti bua mai na matebelewai lebu. Ongona nona woroka na lawa ka wakatokai na Exchange Control Act. Esa soma Chaudhry e $2 million me baka e wakaroti bua. Tukuna na nona lawyer o Anand Singh ni asa somi mai na tutonyongo ana singa bakarumbu ka saoti. E bakaroti be Chaudhry me soma nei labo lebongo o ka kina na nona kota kede mai nei labo mai Australia kiviti. Ke bakaya sanga ni somo Chaudhry nei tutonyongori ni koe sana mbala ki bali bebesu me tin kalimana bula bakatika bu ana singa ni mataka. E sa mai bakatakilai ni kua na songo baka politiki na Fiji First na beyau era tau kena na liu ni songo ke irna leo ni songo me baka e bakaroti bakalawa. Tukuna na liu ni bending o Mohammed Sanim ni rata register na Fiji First ene ka tol bulu ni me kando don merto bakatakilai na norto iau ni berni daba na ka tol bulu ni tune. Tukuna Sanim ni otioya e sana kay bakaritaki raramba na tikinongo kina leo ni bunua. E kai ni limo todo kotiko na songo baka politiki e nongonongo e ba erasa register e nembek saoti karsa bakatakila na iau erto kena. E sanga ni mai bakandoni etiko na kambani ni bebu kayaki na Fiji Airways na kere ni matambosi ni boli e nononto bunua e na kena wakalelei taki na isau ni buka e nononto bunua. Bakaritaka na kambani ni sau lebu toka na isau ni bebu kayaki e biti ka senga ni rawa mena waka lutuki na isau ni bondo. E kana kene bakalesi liu o Stefan Pichla ni senga ni sembau tumbu e na lom ni roneambaki na bondo. Ia bakaritaka na bakalesi liu ni matambos ni boli o Pramila Kumar ni saru isau lebu na isau ni buka e na bebu no eso e na nonto bonua ka sau binakatale na isau ni buka e bebu no tani. Esa kera matambos ni boli kina Commerce Commission mena dikaba na tikinongo. Kene geto, marota katiko na tim ni Nandi na norto mainganga e na sota ni Vodafone Fiji Fact e na mua ni madal saoti. Erto na may waseti ko na dorbo na tinikalima na $1. Erto sangkay baka na matayan yonggo na dorbo e na kena may tomani tiko na sota ni National League e na mua ni madalongo. Sa may dabekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Vakaleleka, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.